Braće i sestre, dame i gospodo, pomažemo. Da vam prenesem pozdrave sveštenika i vjernika sa Cetinje i zahvalnost moju i svih nas sa Cetinje što ste nas pozvali da se danas družimo i da pričamo o Njegošu. A priča o Njegošu, o mitropolitu Petru II. Petroviću Njegošu je priča o jednoj od onih ličnosti naše narodne istorije bez koje mi sebe ne možemo zamisliti onakvim kakvi smo mi danas. Ne možemo bez Njegoša o sebi ni govoriti, niti možemo drugima da se predstavimo ko smo i kakvi smo bez Njegoša. U Svetom pismu, u Bibliji, više puta je zapisano kako Gospod Bog svome narodu, svojim ljudima, bilo da je riječ o Jevrejima u Starom Zavjetu ili o hrišćanima u Novom Zavjetu, kako Bog podiže, izabrane pojedince, narodne vođe, prosvetitelje, ili kako kaže biblijski pisac, nekoga između braće, koji u datom trenutku, u nekim okolnostima, povede narod na pravu stranu, ili napravi neki odlučujući korak, ili kaže neku presudnu riječ, taj čovjek, taj izabrani. I sve to bitno i nepovratno utiče na sudbinu mnogih generacija prije i poslije toga čovjeka, toga vođe, toga izabrani. Jer taj izabrani brat, odnosno taj narodni vođa, svojim djelom i životom prvo daje smisao onome što su prije njega uradila mnoga pokoljenja, on dođe nekako kao kruna i smisao nečega što je prije njega urađeno, a daje i putokaz i pravac onome što će poslije njega uraditi njegovi potomci, nasljednici. Znači, toga ima puno u Svetom pismu da baš tako izađe jedan i taj jedan povede narod. Evo, mi ne bismo noćas mogli da upalimo ova svjetla, niti da ja pričam u ovaj mikrofon, da nije Bog u jednom momentu i podigao, izabrao Nikolu Teslu, recimo, između nas. Ne bi ovaj momak mogo ovako lijepo da gusla da nije bilo Luka Karadžić ili starca Milija. Ne bismo večeras došli na ovo predavanje slobodno, upalili kola, došli, parkirali se ispred doma omladine i sjeli ovdje da nas niko ne dira, da nije bilo Karađorđa i Svetog Petra Cetinskog. Jer to što smo mi večeras došli na ovo predavanje uopšte se nekad nije podrazumijevalo. To je ono danas ovako idem na predavanje. Neću da gledam Farmu, nego idem na predavanje. Ali nekad se to uopšte nije podrazumijevalo. Da se skupi ovoliko ljudi, hrišćana, Srba na jednom mjestu i da slušaju popa i da sve to ide na kameru i na mikrofon, to je skoro, ne trebaju na Turci, skoro je bilo vrijeme da se to nije moglo podrazumijevati. E sad, kako kaže sveti vladika Nikolaj Velimirović, sve te ličnosti, i Petra, i Vuk Karadžić, i Karađorđe, svi ti velikani naše istorije u jednu stranu, a nad svima njima, na drugu stranu, stoji Petar II. Petrović Njegoš. Jer je njegovo pjesničko djelo, njegova pisma, njegov, na kraju krajeva, život, rekao bih, mučenički život, a zašto mučenički, da ne bude prejaka riječ? Pa evo, zamislite momka od 18 godina da bude odjednom izabran za poglavara ljutim ratnicima, crnogorcima koji se boje protiv Turaka, koji se često između sebe svađaju, koji često nemaju hrane da se prehrane u jednom danu i sad nad svima njima momak od 18 godina vlada. Sve je to, dakle, i njegove pjesme, i njegova pisma, i njegov život, sve je to postalo besmrtno. Jer se stopilo i poistovjetilo sa dušom svakoga od nas večeras pojedinačno. Njegoševe stihove izgovaramo kao da su naše sopstvene misli. I često nemamo, bez obzira na to što smo
kako smo obrazovani, koliko smo stari, koliko smo iskusni, jesmo li prirodno inteligentni ili nismo, često nemamo, niko od nas ponosno, boljih i jačih riječi o životu, o Bogu, o ljubavi, o drugim ljudima, o hrabrosti, o kukavičluku, nego što je to rekao Njegoš. Zato je u pravu Matija Večković kad kaže da nema više ludosti ili da nema besmislenijega posla nego što danas išta pišu posle Njegoša. Naravno, priroda je stvar svake generacije da se izrazi i da nešto napiše, ali da se kaže bolje i ljepše nego što je Njegoš rekao, evo mi do dan danas ne umijemo. Zato je dobro što smo u Prijepolju večeras na kraju ove 2013. godine organizovali ovo druženje u čast 200. godišnjice Njegoševog rođenja, jer se ovaj mitropolit, pjesnik, filozof, vladar zaista imao, kako on sam kaže, ne o sebi, nego o drugim velikanima, imao se rašta i roditi. E sad, kad se mi pitamo, pa dobro, šta je to u Njegoševom životu što ga je učinilo tako velikim i besmrtnim? Kad bismo gledali ovako čisto hronološki, iz manirom nekog istoričara, kad bismo listali biografiju i dokumenta, teško da bismo mogli da se uhvatimo šta je to tako prelomno, nešto što je više nebesko nadahnuće, što je Njegoševu poeziju učinilo besmrtno. Jer, da je završio neke škole i nije. Da je imao mira i vremena da misli, da analizira i piše, mislim da je svaki od nas večeras u svom životu ima više vremena za to nego što je Njegoš imao. Da je imao sagovornike da sa njima razmjenjuje utiske i stavove, pa ni to baš nije. Evo, u pismima iz Italije Ljube Radovića vi ćete pročitati Njegoš u Napolju u jednoj kući sjedi i kad se pojavi Ljuban Radović, Njegoša kao da je sunce ogrijalo. Kaže, ajde sami te Bog poslao da imam s kim da sjedim da se razgovorim. A bilo je u Njegoševoj pratnji nekih Crnogoraca, među njima i neki moj predak, Serdar Andrija Perović, kome je Njegoš dao rođenu sestru za ženu, ali taj moj predak je više sjedao na balkonu i gledao prolaznike, toliko je dugo sjedao da ga je, piše Ljuban Radović, Njegoš u momentu, ajde Andrija častiti, uđi malo prošetaj, nemoj da sjediš po čitav dan na balkonu, a Andrija mu kaže, ma ja bi Vladiko ušao, nego ovaj narod sve u mene gleda, kaže, ne mogu da ga, a kaže Njegoš njemu, ma ne gledaju čoče u tebe, nego gledaju u tu robu, pošto Andrija nosi ono narodnu nošnju crnogorsku, kaže, u robu gledaju, ne gledaju u tebe, nisi ti neki sad ljepotan. A kaže Andrija, ma nije Vladiko nego u mene. Evo sad ću u robu da skinem i da objesim preko ograde, ako svi okrene, kaže, na nju dajem glavu. Dakle, sve je radilo protiv toga da Njegoš bude besmrtni pjesnik. I to što nije imao kada se školuje, i to što nije imao pravog sagovornika, i to što nije imao vremena, nego ga je okruživao jad i nevolja crnogorska sa svake strane, sve je radilo protiv toga. Ipak, kada sve pogledamo, vidjet ćemo da je sami Gospod Bog iz svoje svemoguće desnice izručio blagoslov na toga momka i da je kroz Njegoševo pero progovorilo neko nadzemaljsko nadahnuće koje mi obično zovemo genijalnošću. Ono što je sakriveno od neke pozitivne nauke, od nekog naučno-istraživačke analize, a što je istovremeno nesumnjivo, jasno što bi rekao naš narod kao bijeli dan, ako i ima neka sigurna zemaljska tačka, neki zemaljski uticaj na Njegoša, neki nedvosmisleni istorijski razlog Njegoševog vanvremenog nadahnuća i poleta, to je svakako ličnost njegovog strica, Svetog Petra, cetinskog čudotvorca, slava mu i milost. Hoću reći, mi nemamo danas sačuvano mnogo toga, ima vrlo malo od njihovog međusobnog
Svetoga Petra i Njegoša razgovora, od toga kako je Sveti Petar Njegoša savjetovao, kako ga je učio, ali znamo sigurno da je ličnost svetiteljeva nadahnula Njegoša onim duhovnim, onim nebeskim. Mnogi istraživači Njegoševog djela kažu da Svetog Petra možemo da nađemo recimo u igumanu Stefanu iz Gorskog Vjenca. Ili kažu da je ono nadahnuće sa kraja luča mikrokozme, ono vaskrsenski, oni stihovi, da su i oni nadahnuti Svetoga Petra. Jasno možemo da pročitamo u liku đakona, onoga hrabrog mladog đakona koji neće da uzme darove Šćepana Maloga, lažnoga cara Šćepana Malog. Recimo, jasno je svima da je to Sveti Petar. Ima lijepo djelo, da sad napravim malo digresiju, ako budete nekad imali prilike da pozovete profesora Mila Lompara, velikog njegošologa, da vam priča, tu nećete pogriješiti, jer je on na jedan genijalan način recimo opisao to djelo Šćepana Malog, iako piše na početku tog djela istoričesko sobitije, hoće da kaže Njegoš da je to istorijska radnja. To djelo, kako tumači profesor Lompar, jeste sve, samo nije istoričesko sobitije, jer je Njegoš uopšte nije htio da piše o tome šta je stvarno bilo sa Šćepanom Malim, ko je on i šta se desilo, nego je uzeo tu pojavu, taj događaj, da bi prenio sve na jedan mnogo širi, odnosno viši duhovni plan, pa je toga lažnoga cara u stvari prikazao kao onoga koji se lažno predstavlja i koji ima dalje u Kotoru jedan naš dirigent koji prije predavanja kaže isključite svoje ljubimce. To ne bi bilo loše večeras uradio. Dakle, na jednoj strani imate onoga ko se lažno predstavlja, na drugoj imate đakona Petra koji neće da primi darove od toga lažnoga vladara. I zna se ko je onaj glavni lažljivac u istoriji čovječanstva, ko stalno laže, a zna se ko pravo stoji i bez obzira na te laži neće da popusti. Imate odnos svetitelja i onoga koji je otpao od Boga i koji stalno laže od kad je svijeta i vijeka. U svakom slučaju odnos između Svetog Petra, Cetinskog, slavu i milost i Njegoša nalikuje onom odnosu koji su recimo u Bibliji, biblijski pisac ga je već opisao kao odnos učitelja i učenika, recimo Sveti Ilija, Sveti prorok Ilija i njegov učenik prorok Elisej, ili recimo Mojsije i Isus Navin, ili recimo car David i njegov sin Solomon, ili što da ne, primjer iz antičke istorije, Sokrat i Platon i Aristotel i Aleksandar Makedonski. Tako ima puno tih primjera gdje su, što kažu, učitelj i učenik sami, jedan na jedan, pričaju, žive, dogovaraju se i tako dalje. Ipak ima nešto što izmiče svakoj analizi. Njegoševa poezija je daleko iznad poezije recimo Svetog Petra Cetinskog, ali je Njegoševa poezija daleko iznad Njegoševe prve poezije. Ko pročita Njegoševe prve pjesme, uz svo saznanje da čovjek se razvija, da sazrijeva, da je u kasnim godinama pjesnik bolji nego u ranim, ali ko pročita Njegoševe prve pjesme i one poslije, ne može se oteti utisku da se nešto nebesko, nešto s visine uselilo u Njegoša, u dušu mitropolita Petra II, nešto što ga razlikuje od svega, pa i od njega samoga sa početaka njegovog života. Ne samo da ga razlikuje od njega kakav je bio u mladosti, nego u Njegošovoj poeziji nalazimo na Njegoša koji se razlikuje od onoga Njegoša kakav je bio do kraja svoga zemnog života. Jedan vladar, namučen, kolebljiv, izmučen raznim pitanjima ovoga svijeta, surov kao vladar, jer je drugačiji nije mogao ni da opstane kao vladar u Crnoj Gori. A ovaj pjesnik Njegoš je nešto što se tiče sigurno nebesa. Ta razlika između pjesnika Njegoša, između genijalnog Njegoša i onoga istorijskog Njegoša često je zbunjivala tumače, pa kad bi nailazili na neke primjere iz istorijske neke situacije Njegoševe, požurivali su ljudi da zaključe posebno u komunističkom periodu
da zaključe kako njegoš nije baš nešto duhovan. Evo recimo ima jedan primjer kad je neki Francuz bio u gostima u vrijeme posta, kao što je sad u toku božićni post, ne znam je li to bio božićni post, ali u svakom slučaju njegoš želeći da dočeka gosta, on mu iznosi da je mrsnu hranu, pošto je putnik bio, a njegoš jede postnu hranu. I sad pita Francuz, a šta vi to jedete, zašto? Kaže, pa postim. A onda ovaj Francuz kaže, pa mogu li ja da postim? A njegoš mu kaže, pa eto ja moram da postim, ja sam vladika, ti ne moraš da se time bakćeš. I kad su to pročitali ovi ateistički tumači, aha, evo ga njegoš ne voli da posti, nego posti što mora. Ili recimo ona scena kad Vuk Karadžić traži od njegoša da mu da blagoslov za prevod Svetog pisma, a kaže njegoš, ma ne znam ti ja to, idi u Karlovce, tamo ima ovih učenih sveštenika i vladika, neka ti oni kažu. Odmah su požurili da kažu kako njegoša ne zanima Sveto pismo. A u stvari je očigledno da je u pitanju nešto drugo. Njegoševa skromnost, koja se mjeri sa skromnošću evanđelskih onih primjera, skromnošću koja čovjeka čuva da se ne ističe, da ponekad očiglednim lošim govorenjem o sebi i svojim sposobnostima skreće pažnju sa sebe. Imate u pravoslavnoj duhovnosti nešto što se zove jurodivost neka, kad neko očigledno radi loše da ne bi se puno pričao o njemu, ali evo ne moramo ići do jurodivosti. Recimo, mladi njegoš vladika, obremenjen svim tim pitanjima, znao je kakav je isposnik bio Sveti Petar Cetinski i sjećajući se njega, on sigurno je imao o sebi mišljenje, ne treba on da nikome govori šta je post. Ili recimo znao je zaista da nema neko teološko obrazovanje i nije htio da se plete u pitanja kakva su prevodi Svetog pisma, uvodna pitanja i sve što ide uz neke bogoslovske teme kad je u pitanju prevođenje Svetog pisma, tako da je njegoš bio skroman, pravi hrišćanin i htio je da toga gosta koji je došao s puta da ga recimo oslobodi te noći od toga da jede neku postnu hranu i htio je da uputi Vuka Karadžića na mjesto gdje će mu bolje reći na tu temu prevodi Svetog pisma. E sad, iako njegoš za sebe kaže sam da je on bogoslovlje učio po zvijezdama, što hoće reći da nije imao nikakvo formalno teološko obrazovanje, nego da je on gledao prirodu oko sebe. I tako pametan i mudar i genijalan gledajući prirodu shvatio ono što kaže nad svom ovom grdnom mješavinom, čas noć, čas dan, čas hladno, čas sunce, čas kiša, čas vedro, čas sam raspoložen, čas sam neraspoložen, čas, a svi ljudi pakleni duhovi, a čas, o vladiko, kakvo ti je lice veselo, pa ti... Opet, nad svom tom mješavinom, opet umna sila торжествuje. Čak nego što zaključio gledajući zvijezde. I to je bila njegova teologija. Dakle, iako je učio bogoslovlje po zvijezdama, luča mikrokozma, kažu pravi tumači, to je prepjevani stari zavjet. Tu je drama stvaranja svijeta i čovjeka, otpadnuće čovjeka od Boga i nada čovjekova da će se ponovo s Bogom sjediniti. Iako je učio bogoslovlje po zvijezdama, njegošev gorski vijenac, pa i Šćepan Mali, su prepjevani novozavjetni momenti podviga, hrabrosti, izdaje, satanskih podvala i konačne pobjede. E sad, što kaže da moj prijatelj, profesor bogosloviji, Biblija je istinita knjiga. Biblija je istinita knjiga jer govori o istinitim, realnim ljudima, a ne govori o nekim duhovima. Biblija nije ni mašta, ni fantazija, nego živa istorija. Istorija grešnih ljudi i svetoga Boga. Grešni ljudi i sveti Bog sreli se, pa se druže, pa se svađaju, pa se rastaju, pa se ponovo sastaju. Koji su to grešni ljudi u Bibliji? Pa evo prvi Adam. Bog je stvorio Adama i što kaže vladika Atanasije, Adam se zaljubio, poslušao Evu i nastao je problem. Sveti patrijarh Jakov došao je kod svoga oca Isaka i prevario ga. Isak je bio stari slijep, imao je sina drugoga Isava koji je bio onako maljav, rutav, ovaj
Jakov obuko runo, malo kožje, malo ovčije i došao i rekao ja sam tvoj Isava i ga napipao onako slijepi. Prevario, sveti Jakov, car David, oteo ženu svome ratniku. I malo što mu oteo ženu, nego ga je ubio. Mojsije, koji vodi Jevreje kroz obećanu, Izraelce prema obećanoj zemlji. Neđe kod neke vode, došao do nekog spora, Bog mu rekao, nećeš ući u obećanu zemlju. Izveo si narod iz Egipta i vodio si ga 40 godina, nećeš ući u obećanu zemlju, Mojsije. Sveti Petar, apostol, 3 puta se odrekao Hrista i tako dalje. Pa onda znate kakvi su bili apostoli poslije sahrane Hristove. Uplašeni, prepadnuti. Biblija je knjiga koja opisuje žive, grešne, nedovršene ljude, radi kojih je Bog sišao u ovaj svijet i rekao, nisam došao radi zdravih, nego radi bolesnih. Sve što je Božije, sve što je istinito, sve što je biblijsko, tako je. Bavi se grešnim ljudima. Obraća se grešnome čovjeku. Ali ne radi toga da se veliča grijeh. Da neko kaže, pa David je ubio čovjeka pa ja ću. Ili Mojsije je ubio čovjeka pa ću ja. Nego da bi se došlo do onoga kad Isus kaže onoj grešnici, idi i ne griješi više. A koji je bez grijeha neka baci kamen na tebe. Znači, u Bibliji je sve tako realno, sve je tako ljudski i baš je zato sve tako i božanski. Bog je došao radi ljudi, a ne radi neke lijepe priče, nego radi ljudi i zato je biblijska priča lijepa i teška priča. Kod Njegoša je isto tako. Sve je realno, sve je ljudski i sve je božanski. Njegoš nas ništa ne laže. Kao u ovim 2 epizodama o postu i o Svetom pismu sa Francuzem i sa Vuko Karadžićem, Njegoš nikada ne uljepšava stvari radi estetike, ako u toj estetici nema istine. Njegoš priča o realnim ljudima, o realnim neposrednim problemima i opasnostima, uzvodeći te ljude takve grešne kakvi su u sferi božanskoj. Njegoševi junaci su grešni ljudi koji se hvataju koštac sa podvigom. Koji su to grešni ljudi, Njegoševi junaci? Znate svi kakva je hrišćanska nauka? Njegoš je mitropolit, vladar. Zna se, ne poželi tuđe, ne poželi ženu brata svoga. A znate kako se završava gorski vijenac? Mrki vuče, podigni brkove da ti viđu toke na prvo ruke Mandušića Vuka, svaka puška bit će... Šta radi Mandušić Vuk? Znate one, svi mi volimo one stihove, čelo joj je ljepše od mjeseca, oči gore življe od plamena, kad je viđuđe se smije mlada, svijet mi se oko glave. Ko je to? Udata žena snaja njegovog kuma. Pa kaže Vuk Mandušić da nijesam sedmostruko kumstvo, oteo bi je i otišao svojom leđe na kraj svijeta. I šta radi taj junak? Taj Vuk Mandušić, taj u čijim rukama svaka puška će biti, šta on radi pred tom udatom ženom snajom svoga kuma? A ja plačem ka malo dijete, kaže veliki junak Vuk Mandušić. Ili recimo, koji je taj koga Crnogorci kore što je neodlučan, što se sve nešto predomišlja, ajde više vladiko, trzni se iz toga. To je vladika Danilo, glavni junak gorskoga vijenca. Ko sjedi na stolici vladike Danila u onom drugom dijelu? Varalica, Šćepan Mali, lažni car. Dakle, došavši do samih realnih ljudi, do njihovih ovozemaljskih muka i dilema, spustivši se svojim stihom, Njegoš, spustivši se svojim stihom do babe iz bara za koju su rekli da je vještica, do nepismenoga popa Miće koji ne umije da pročita ništa, ali zna svu liturgiju na pamet, do sestre Batrićeve koja tuži za izgubljenim bratom.
do pohlepnih velikaša koji na komade razdrobiše carstvo. Znači, to su sve grešni ljudi, kao i mi noćas ovdje skupljeni što su. Među takvim grešnim ljudima Njegoš podiže jednoga Obilića i uvodi sve njih skupa sa tim Obilićem u jednu raspetu, na izgled bezizlaznu situaciju. Koja je to bezizlazna situacija? Recimo, u Bibliji je opisana jedna vrlo bezizlazna situacija. Mojsije je krenuo sa Izraelcima iz Egipta, da ih izvede iz Egipta i doveo ih do obala Crvenog mora, i imate situaciju ispred more, iza faraonova vojska. Šta da radimo sad? Ovi Izraelci su počeli da kukaju, da plaču i da kažu Mojsiju, pa što nas dovede ovdje da se davimo ovo more? Zar ne bješe, kaže, grobova u Egiptu, da tamo na miru umremo, nego si ovdje doveo nas u ovu klanicu? Koja je druga bezizlazna situacija? Onaj Isus Hristos koji vaskrsava Lazara, vaskrsava sina udovičina, umnožava 2 ribe i 5 hljebova da jede 5000 ljudi. Njega vode da ga ubiju, da ga razapnu na Golgotu. I ne samo što ga vode i da ga ubiju, nego su ga i ubili. I taj Isus, čudotvorac, Mesija, sahranjen u grobu, mrtav. Iz tih bezizlaznih situacija Biblija nam nudi pobjedu. Crveno more se otvorilo, Izraelci su prošli. Isus Hristos je vaskrsao iz groba, kao živ. To su neke nevjerovatne situacije zbog kojih se mi danas zovemo pravoslavni hrišćani. Zbog kojih je sagrađen manastir Mileša. Zbog kojih je sagrađen Cetinski manastir. Zbog kojih postoji sve što je nama sveto. I Sveti Nikola, i Sveti Spiridon, i Josif i Marija koji su došli do Vitlejemske pećine i tamo se Marija porodila, i Sveti Jovan Krstitelj, i sve što je sveto postoji zbog toga što se pred Mojsijem otvorilo Crveno more i što je Hristos vaskrso iz groba. Pošto je to u momentu turske okupacije Crne Gore i jedne situacije da Njegoš stoji na Cetinju kao jednom ostrvu slobode, pošto je to sve bilo tamo nekako možda daleko od narodne svijesti, Njegoš ovim babi iz bara, Popu Miću, Mandušiću koji se zaljubio u svoju snaju i tako dalje, njima, dakle, takvima, nudi jednoga Obilića i kreće u tu borbu do pobjede i do vaskrsenja. Njegoš je sva sudbinska pitanja čovjekova, sva univerzalna pitanja, Bog i čovjek, čovjek i čovjek, čovjek i smrt, ljubav, stradanje, uspjeh, neuspjeh, sva ta pitanja Njegoš je sveo na pitanje hrabrosti, odlučnosti i dovoljnoga razloga da se izbori sloboda i dostojanstvo u situaciji kada je neprijatelj oko tebe toliko brojni i snažni da nemaš nikakvoga izlaza. To nije samo pitanje istorijskog crnogorsko-turskog sukoba, već je to opšte čovječansko pitanje želje i volje da pojedinac ili narod izađu na kraj sa nevoljama koje mu izgledaju nepremostive. Tako da to što je imao Njegoš u vrijeme kad je pisao Gorski vijenac, ima svaki od nas noćas ili kući, ili na poslu, ili na ulici, ili gdje god. Imamo, okruženi smo uvijek situacijama za koje nam izgledaju bezizlazne i zbog kojih bi najradije mi digli ruke od sebe ili ponekad možda digli ruke na sebe. A ne bismo se upustili u tu. E sad, pošto Njegoš zna preko narodne pjesme i preko narodnog predanja da je situacija kad je Obilić djelovao bila takva, što kaže narodni pjesnik, svi mi u to da se pretvorimo ne bi Turkom ručak osolili, to je bio neprijatelj, a ovamo šaka Srba,
Obilić je jedan primjer, jedan događaj, jedan potez, jedan prosto akt koji ne mari za to kakav je neprijatelj, nego mari i gleda samo na to jesam li ja dao neku riječ, a dao sam je više puta. I kad sam se krštavao, i kad sam se vjenčavao, i svaki put u crkvu kad uđem ja dajem neku riječ da ću biti Božji i da ću se truditi da djelujem u skladu sa Božjom naukom. I da ću ispovjediti da vjerujem da je Hristos vaskrso iz mrtvih. Takav jedan junak je trebao Njegošu i Njegoš je uspio da u toj njegovoj bezizlaznoj situaciji nađe jednu parolu koja je oduševila čak i Nobelovca Iva Andrića. A ta parola glasi: neka bude što biti ne može. Kaže Ivo Andrić, nigdje u poeziji svijeta, pazite ovo, ni u sudbini naroda nisam naišao na strašniju lozinku. Andrić ovu lozinku Njegoševu, neka bude što biti ne može, naziva samoubilački apsurd, pa ga još naziva pozitivni nihilizam, pa još kaže zato da je to uporno negiranje stvarnosti. Ali kaže Andrić, bez te takvog negiranja stvarnosti ne bi bila moguća akcija protiv zla. U ovom slučaju zlo je turski okupator, a ja pokušavam da vratim sve nas na situaciju da mi danas, nije nama zlo što živimo s nekim ljudima koji su druge vjere. Zlo je u nama samima. Grijeh je u nama samima. I često smo vrlo popustljivi prema našim grijesima. I vrlo lako vidimo neprijatelja negdje drugo, a ne vidimo ga u sebi. Akcija protiv zla kod Njegoša glasi: neka bude što biti ne može. Po tom devizom, kaže Ivo Andrić, vođene su sve naše borbe za oslobođenje od Karađorđa do danas. Citirao sam Ivo Andrić. Mi ćemo dodati da je ovo temeljno biblijska hrišćanska nauka. Jer što pomenuh malo prije 2 ribe i 5 hljebova. U jednom momentu u Svetom pismu opisuje se situacija kad su ljudi do kasno uveče stajali i slušali šta Hristos propovjeda. Nešto poput ovoga što smo se mi večeras skupili do kasno da pričamo. U jednom momentu apostoli kažu Gospodu: ajde pušti ih, nek idu kući, već je kasno i gladni su, nisu ništa jeli, nek idu kućama. A kaže Gospod: pa dajte im vi da jedu. A oni kažu: pa nemamo mi samo 2 ribe i 5 hljebova. Sad ja pitam vas, jel vi mislite da Gospod nije znao koliko apostoli imaju hrane kod sebe? Gospod je vrlo dobro znao da oni nemaju ništa više od 2 ribe i 5 hljebova. A opet im je rekao: dajte im vi da jedu. Kakva je naša situacija, svakoga od nas, kad naiđu neke nevolje? Jesmo li mi to nešto mnogo jaki? Imamo li mi nešto para? Ili smo ekonomski jaki ili ne znam šta, pa da možemo da izađemo na kraj? Uglavnom nemamo. Uglavnom situacija naša, kad naiđu neke nevolje, je takva da je naš kapacitet vrlo slikovito izražen 2 ribe i 5 hljebova. A zahtjev situacije na rani 5000 ljudi s tim. E sad, svi mi u životu možemo da biramo između 2 situacije. Možemo da stojimo iza one 2 ribe i 5 hljebova i da plačemo. Aj kuku, nemam ništa, samo 2 ribe i 5. A 5000 ljudi, pa ne mogu ja to puštiti. A možemo da poslušamo Gospoda koji kaže: dajte im da jedu. I fino su oni apostoli uzeli te 2 ribe i 5 hljebova i počeli da one 2 ribe da dijele i one 5 hljebova i ostade, kaže, da se napunilo i više nego što je trebalo. Sad će neko reći: pop priča bajke. E pa Njegoš kaže: neka bude što biti ne može. Može li biti da se od 2 ribe i 5 hljebova ne može? Može li biti da mrtav čovjek vaskrsne iz groba? Ne može. Može li biti da se more prepolovi napola pa da prođe narod? Ne može. Ali naša vjera je takva. To je naša svetinja. To da biva što biti ne može,
Zato se zovemo hrišćani. Ne zato što nekoga mrzimo ili što imamo protiv nekoga nešto, nego zato što vjerujemo da može biti i ono što ne može biti. Sad pazite i ovo interesantno. Njegoš je potpuno svjestan kako to zvuči nekome ko misli čisto racionalno. Znači Njegoš već zna kako izgleda kritika te njegove lozinke. I tu kritiku stavlja u usta jednoga finoga Turčina, Musta i Kadije, koji kaže, to je kritika zdravog razuma: malo ljudstvo, što si zaslijepilo? Krstu služiš, a milošem živiš. Krst je riječ jedna suhoparna, a miloš baca u nesvijest ljude, a lupijanstvo neko prećerano pijanstvo. Pa i danas kad čujete ove razne građanske forume i evroatlantske, kažu pa nemojte više, pustite Lazara, Kosovo, Miloša, tu ste se više popeli. Jeste vi normalni, bre? Šta radite? Šta će vam Obilić, šta će vam Kosovo i tako da. Znači Njegoš već zna kako ga, on je ljepše kritikovao sam sebe nego što će ga kritikovati ovi naši razni demokratski forumi. Njegoš nije genocidan i Njegoš ne mrzi muslimane. Njegovi pobratimi su turske paše. Njegoš piše one stihove: o Stambole zemaljskove se. To ne može da napiše neko ko mrzi islam. To piše neko ko poštuje, jedan prosvećeni čovjek kakav je Njegoš, on poštuje islam kao neko. Njegoš kaže krst i luna, dva strašna simbola. On je u istu ravan stavio krst i polumjesec u jednom kontekstu. Dakle, to je čovjek koji poštuje tu monoteističku religiju, ali šta ćeš, mora čovjek da se brani da bi opstalo. Znači, njegov Obilić, to je jedna odbrambena borba, to nije mržnja protiv islama. A pošto vi živite ovdje u multikonfesionalnoj sredini, možemo da oštampamo neke male ovako sa ovim Stambole zemaljskove serije i da vi vašim komšijama, prijateljima, ako nekad budete pričali o Njegošu, da se to ne svodi na neke parole da je Njegoš genocidan. Nego fino kažeš, evo brate, pogledaj kako moj vladika piše o islamu i o Istanbulu. U Crnoj Gori je posebno izraženo to da kad imaš nekog neprijatelja, a u tom istorijskom kontekstu islam je bio politički i vojni neprijatelj Crnogoraca, pa kaže dobar junak za nekog tamo turskog sabljonosa. Time hoće da ispoštuje i sebe. Ako si pobjedio nekog tamo jada, onda nisi niti nikakav junak. A ako si se s dobrim junakom uhvati u koštac, onda valjda si ti nekakav junak. Dakle, kod Njegoša ima sve, samo ne mržnje i nepoštovanja prema islamu. I zato možemo punih usta danas u Prijepolju da pričamo o Njegošu. Da nam niko ništa ne zamjeri. Sad, taj Obilić Njegoša, i da polako privodimo kraju ovo predanje, taj Njegošev Obilić je ravan onome caru Davidu koji se bori sa Golijatom. Taj Obilić je znači onaj koji juri na 100 puta jačega neprijatelja. Slušajte samo kako Njegoš opisuje mrtvoga Obilića. Ovo po meni spadaju u najljepše stihove naše poezije, ikada napisane. Kaže, znači, Obilić je već pao u boju i kaže Njegoš: gordo leži veliki vojvoda, ka malo prijed što gordo iđaše k svetom grobu besmrtnog života, prezirući ljudsko ništavilo i pletenja bezumne skupštine. Njegoš ne misli na neke političke skupštine, nego misli uopšte na onu tajnu večeru, na onu posljednju večeru kod kneza Lazara, gdje Vuk kaže ovaj će te izdati, ovaj kaže neće, ovaj kaže Turaka je više, onaj kaže ne, pa nije ih baš toliko, pa drž ne daj, svi nešto petljaju, svi nikako da...
Znači, Njegošu treba neko ko sve to prezire i koji drži do svoje riječi. Zato na drugom mjestu kaže za Obilića: Obiliću zmaju ognjeviti, ko te gleda blješte mu oči. Ili kaže opet na trećem mjestu: na razvale carstva junačkoga zasja sveta Miloševa pravda. Carstvo se razvalilo, velikaši razvalili carstvo, a šta je Miloševa pravda? Miloševa pravda je: rekao sam da ću da pogubim Murata, to ću uraditi po cijenu svoga života. Znači, ima nešto važnije od zemaljskog života. To je ta pravda. Mi smo uglavnom navikli danas i niko više nikome ne vjeruje. Jer svak misli da ovaj neki ima neki svoj interes. Više se ne vjeruje ni popovima, ni vladikama, ni nikom. Ti nešto mutiš, ti nešto... Ali Obiliću se vjeruje jer on daje svoj život za ono što je rekao. Pa sad ima i ovaj stih. Jer nama u Crnoj Gori nekad kažu: šta će nam taj Obilić, to je nešto Njegoš uzo da bi, ne znam, iz nekih političkih razloga, ali kaže Njegoš: ali su Mišca, ime crnogorsko, uskrsnuli s Kosovske grobnice, nad oblakom u Viteško carstvo, gdje Obilić nad sjenima vlada. Šteta što nije Njegoš imao ove danas tumače da mu objasne da to nije smio ovako da napiše ko što je napisao. Ili kaže neko: pa ne zna se da li je Miloš Obilić postojao, pa nemamo njegovu ličnu kartu, nemamo pasoš Miloš Obilića, to je neutemeljena istorijska ličnost, a Njegoš se ne pita to da li je postojao, nego se pita sljedeće: o Miloše, ko ti ne zavidi? Ti si žrtva blagorodnog čustva, vojinstveni genij svemogući, grom stravični što krune razgraba. Veličanstvo viteške ti duše nadmašuje besmrtne podvige divne Sparte i velikog Rima. Ovaj Obilić, ovakav Obilić je nastavio da živi kroz Obilića medalju, koju su crnogorski vladari stavljali na grudi najhrabrijih Crnogoraca, kroz Obilića poljanu na koju su se postrojavale jedinice crnogorske vojske na Cetinju, i danas tamo postoji fudbalski klub Lovćen i stadion se zove Obilića poljana. Pa sam se ja šalio s nekim Cetinjanima kad sam bio u Beogradu i čuo da ima neka akcija u fudbalskom klubu Crvena zvijezda, među osnovcima idu ovi ljudi zvijezde, dijele neke sveske i olovke s crveno-bijele boje, a otprilike poenta akcije je da oni dođu na Marakanu da gledaju neku zvijezdnu utakmicu besplatno, ta djeca. I akcija se zove Moja Marakana. I ja pitam one Cetinjane: šta biste uradili da napravimo jednu akciju koja bi se zvala Moja Obilića poljana na Cetinju? Zato je moguće da knjaz Danilo poslije bitke na Grahovcu kaže da je to osveta Kosova. Bitka na Grahovcu. Ključna bitka poslije koje može slobodno da se kaže da Crna Gora već postoji kao samostalna država. Ta bitka je za knjaza Danila, za koga isto kažu da je, ne znam, Zeko Maniti, pa on nije bio baš, on se odrekao, on nije htio da bude vladik i tako dalje. Hoće da ga na silu odvoje od jednog toka koji ima dinastija Petrovića i koja je jasno vidljiv u njegovom sinovcu knjazu i kralju Nikoli. Taj knjaz Danilo nije imao kad da piše, možda nije imao dara, ali dovoljno što je to rekao, da je bitka na Grahovcu osveta Kosova. Da bi onda knjaz Danilo kad piše pjesmu O namo namo napisao za knjaz Nikola, za brda ona: Milošev kažu prebiva grob, onamo pokoj dobit ću duši kad Srbin više ne bude rob. To je bila ideologija crnogorskih vladara koja je ravna današnjoj ideologiji, recimo ovo sad što je moderno euroatlantske integracije i tako nešto. Mnogo jača ideologija politička i spoljnopolitička bila je Kosovski zavjet kod crnogorskih vladara i prije Njegoša naravno. Imate kod vladike Danila još, znači Njegoš je sredina 19. vijeka, na početku 18. vijeka vladika Danilo kori Crnogorce kako nisu jedinstveni,
i kako nemaju hrabrosti da se onih onako kuraži da krenu u akciju i kaže bolje bi bilo da smo svi kao car Lazar i njegovi junaci koji izginuše na Kosovu, a neki ostaše živi pa se zbjegoše u ove planine. Danilo Vladika govori još, od čiji smo mi potomci danas koji živimo u svojima. 711 ili 12. Eto znači, Njegoš nije pisao da bismo nekoga mrzili, nego je pisao da bismo mi bili bolji. Jer ako smo mi bolji, svaki drugi, i ateista, i agnostik, i musliman, i katolik, pored nas će se osjećati ljepše. Ako smo mi bolji, ako mi vjerujemo da može biti što biti ne može. Ovo je 200 godina od Njegoševog rođenja. Negdje smo na proljeće ove godine u Herceg Novom organizovali 300 godina crkve na Toploj. Kod te crkve Njegoš se učio u školi Kaluđera Josipa Tropovića. 300 godina crkve na Toploj, 200 godina Njegoševog rođenja, 100 godina prvoga Balkanskog rata, što kaže naš profesor Cetinja Peđe Vukić, to je jedini rat u istoriji na Balkanu u kome su sve pravoslavne zemlje bile ujedinjene na jednu stranu. Jedini. I naravno pobjedile. I Crna Gora, i Srbija, i Grčka, i Bugarska, sve na jednu stranu protiv Tursko-Otomanske imperije. I pobjedile. Te ratnike prvog Balkanskog rata inspirisao je svakako i Petar II. Petrović Njegoš. Nije ih inspirisao jer je on nešto smislio novo, nego je on prenio biblijsku nauku vaskrsenja, nauku konačne pobjede, nauku sigurne pobjede, prenio je kroz svoja djela na te junake. Zato su pobjedili. A mi danas, kada nam izgleda da sve nešto ne ide, da sve nešto propade, da sve nešto ne valja, mi koji poštujemo Njegoša i koji držimo našu svetu vjeru, mi večeras, ove godine, kad slavimo Njegoša, i svake godine kad se u crkvi okupljamo i sada, kad Božić proslavljamo, mi ne smijemo nikako drugačije da se osjećamo nego kao najjači ljudi na svijetu. Zato što imamo ovakvu nauku. Grešni, a da bude što biti ne može. Eto, tako je to Njegoš opisao, takvi smo bili i takvi treba da budemo, pa neka nam Bog da snage da na tome putu i istrajemo. Eto, hvala toliko.